Abazaani 11 bari harukara rwa timu ya KCCFC abo mutende kimaye kumuteba tacyenda haca Ifer Pomond Stadium harimo midfielder Ivan Inteje, Isaac Kirabira, Tom Masiko, Vincent Kaizi, Martin Mpuga, Brian Majegwa, Hakim Senkumba, Hassan Dazo Waswa, Yasin Mugabe, Robert Sentongo, Hamona Sulaiman akinyemo mu Nigeria, Tom Masiko owabiriho captain wa timu G bitakije kuhindurwa abasakwege mu club ya Vipers bwanyuma yo kuremerwa kushemeza umutende kimaye mutebi hato wamisha gatira abana bato abarmu Jackson Nunda, Aaron Okero, Julius Poroto hamwe na Muzamira Mutiaba. Umuzana Ivan Inteje we enambaye omumpaka za season ero kwija abasa kwija kusikirwa Saddam Juma obaguzuro mu club ya Express FC ahamuherwa season ehwire. Midfielder Paul Muchureze nawe namba yari yahakuramuzubwa bwanyuma yo kuremerwa enshuminche hwire okutora no hatimu ero kutandika omumpaka za kamarizo z'ikikopo cha Uganda Cup hamwe n'emwe hamzano eyempaka za CAF Confederations Cup. KCCFC basingire ibikopo bibiri omumpaka za season ehwire kandi hati bari yahakwete katekera tayisa timu ya FAS Rabat omuri Kampala ahantandikiro yesandero kwija. FAS Rabat ekasinga ba KCCFC omuzano gwabandize na gori 3 harubusha bito mutende kimaye kumutebi aina masiko gokoraje kubasa kusikia timu eji omukota finals z'ekikopechi eza Confederations Cup ahabwo mu rugo kubanza ombyafayo omuzano guhererikire KCCFC ekasingwa ba Rivers United na gori birahariye mu habuje nyomoro Nigeria kubasa kusindukwa hansi y'ikimeza bit timu zone na eziriyo mu group G ezirimo FAS Rabat, Club Africain, KCCFC hamwe na Rivers United zingana sobonero mukaga omizanena.